Ong Roberto Carlos ya Ronaldinho pidai ban kuslai pang unumbar chpau jong pi papi pong ha klub Barcelona. Kublai pi ki parlok pagsan nak por sa por nga kapat pi ki batmai sa ban share ban like ban subscribe ng channel. Roberto Carlos udah orang lekai jong geri Brasil. Play lekai cispa play sin bat luyo tep chpau gol nak banta geri Brasil. Bat lele kai new teliki klub padu kampau hak klub Real Madrid hage jingele kai jong u namar lais pa new posin mi madan bat new pe gol uyo tep bat nru teliki trofi ulayo kur Roberto Carlos ulaong hakasin gaban kong bangai kendu ele kai bat Lionel Messi ngalas ngol ngo sibun hage jing im jonga ngala le chau Ronaldinho berngelaong ya Ronaldinho pidai ban kuslai Jepang unumbar chipau jong pi ba pipong menta namar une kena olong oba cerkai sisa hak ji kenduk jonga ngala jupet ya Ronaldinho batu ito o bagi tingsan hak ji lekai football hambadan nak pentah klub Barcelona re takasni ke bangala banyo i kalong tang wave samla ba pong unumbar laipau balai iserkai sisa na wave orang lekai hambadan Roberto Carlos ula ong huru Messi ula nangkiu manaus nem hakaru komele kai jong u pat ula kelalong kejing sarong jong klub Barcelona ne jong geri Argentina daga ba ula baneraban kuri kitropi beper daga bentang klub panaka benta ka kenhun ne kai jong geri Argentina den kita daw klemar 13 Lionel Messi long ba krautam hakiliang barok hak football la keren penkuda Roberto Carlos badai orang lekai jong ke Brasil. Kuplesi bun ngisai sempat hagawe pat ke video.